Bog ljudi, uvijek mi je fascinantno koliko se moj dan i tjedan i život u nekom trenutku jednostavno izokrenu. Vjerojatno sam nekako i taj lik koji radi stvari spontano i nekako sa srcem. I ovo što se dogodilo od jučer do danas je takav val, ja vam ne mogu opisati zadovoljstva, slobode, potpore. Ono što je mene uvijek hranilo i kroz muziku su fakat uvijek bili ljudi koji su bili s druge strane. Možda ja jesam bila na toj pozornici, ali uvijek ti ljudi ispred mene su meni davali takvo nekakvo gorivo. I to se nekako jednostavno pokazalo kroz moje društvene mreže, kroz stvari za koje se ja zalažem, kroz moj brand. I to jesu neke rijetke situacije koje se događaju jer jednostavno to ne može jednostavno biti svaki dan. To jednostavno nikne iz nečeg. I iskreno već sam sama sebi bila dosadna s tim Instagramom, šta da više stavim, šta da obučem, kako da se našminkam, šta da dobijem feedback koji sam znala prije recimo dobivati. Ali jednostavno, da vam budem iskrena, ovo sam stvarna ja. 99% vremena ja hodam nenašminkana, obučena ko, ne znam, da me vidite na cesti, a da me ne znate, rekli bi mi, evo ti 50 kuna da si kupi nešto za obuć, doslovno. I onda sam se razmišljala, ajme meni, moram se pofarbati, moram se počešati, moram se malo srediti. I onak rekla sam, ne, znači sad ću snimiti ovaj video, točno tako kako je i hvala vam na svoj energiji. Ajme, ne mogu vam uopće opisati šta sam sve pročitala od jučer. Cijelo vrijeme sam bila na telefonu, odgovarala sam na poruke, gledala sam sve slike. Žao mi da neke stvari nisam mogla šerati jer se ljudi, odnosno većinom žene, nisu još uvijek osjećale dovoljno možda hrabre ili dovoljno spremne da izađu s nekim svojim pričama. Ali ja bih voljela da se ovo na neki način nastavi. Ja mislim da ono što je autentično, sirovo, realno, da su došla neka vremena da nas je i ova korona i sve živo što nas je zadesilo, mislim nas u Zagrebu i potres i oluje, pa sad po cijeloj Hrvatskoj, nekako sve te to tjera da se suočavaš sve više sam sa sobom, da važiš neke stvari, da razmišljaš o tome što je fakat važno, a što nije. Ja sam uvijek bila takva. Ja znam da je sad ljudima čudno od kad sam ja objavila sliku sa svojim celulitom, slikala sam se doslovno da vidim kak ja to izgledam, jer mislim nikad se ne gledam od iza, tu doma nisam realna, ali bio je trenutak, ok, sad trebam izaći na plažu, idem vidjet šta će ljudi vidjet. I onda sam objavila tu sliku, ali nije mi bilo prvi put, ko me jako dugo prati, zna da sam ja uvijek nekako naginjala tome. Prije 7, 8, 9 godina dok sam pisala blog, sam isto tako pisala celulitu. Mislim da sam i tad objavila neku sliku i da je to isto obišlo medije. Oni koji me stvarno prate na Instagramu, na Facebooku znaju da sam ja na storijima nenašminkana, nenamontirana. Znam da još uvijek jako puno ljudi mene doživljava na totalno neki drugi način. Ali ne, ja sam stvarno kao i vi. Možda nisam se sad zdebljala 30 kila, pa nije možda toliko radikalno, ali za nas koji smo pod lupom javnosti i kad su sve oči na nama, vjerujte da mi imamo još nekako veći taj pressing na sebi. Šta će ljudi misliti, šta će ovo, šta će ono. Mislim da se svaka od nas mora naći u nečem. Mislim da je ključ nekog svog vlastitog ostvarenja i samopouzdanja da nađete u životu nešto što volite raditi i da budete dobre u tome. Da nije bilo mog posla, mene moj posao milijardu puta izvukao iz svih mogućih situacija. Samostalila sam se kroz to, upoznala sam samu sebe, jednostavno nema toga što meni neko može reći da ja na neki način poljuljam svoje samopouzdanje. Ja stvarno danas, sa ovoliko godina i ovoliko iskustva, stvarno znam tko sam i što sam i želim mijenjati stvari ako mogu i hvala vam na podršci. I još samo ovo, znači počela sam plakat pa sam morala ugasiti i privesti kraju videa. Ali ja mislim da kad bi ljudi znali koliko je
divan osjećaj kad pomakneš samo mali kamenčić u nečijem životu. Sve poruke koje sam dobila sinoć, kolike cure i žene su pisale, ajme meni, znači pao mi je kamen sa srca, ajme sutra, ne znam, mijenjam stvari, ovaj trenutak, ne znam, ove sekunde mi se dogodio neki klik u glavi. Svi mi na neki način imamo utjecaj. Mi koji ga možda malo imamo više jer nas više ljudi prati, mislim da trebamo iskoristiti za to. Ja stvarno to jesam radila i prije. Samo puno puta jednostavno niko tome nije dao, možda ni toliku podršku. Nekad sam napravila stvarno velike stvari uz pomoć drugih ljudi. Tako da, evo, ja znam i uvijek sam negdje osjećala da je jedna od mojih misija u životu da stvarno pomažem drugima. Mislim i dalje, koliko god da jesam to radila do sada, da i dalje nije dovoljno i da ću sigurno kroz život to puno više raditi. Budite hrabre, budite svoje, kao što sam rekla, nađite tu neku malu strast, neki mali sparkle u vama i rasturite to i bit ćete žene od željeza.